Kikubor kibabnya. Menteri Ketenakan Jengok Kai Perthai ubak poling do hene kesngi ula play ya ka Winter Tales Festival hanan polok Shillong. Kapang pedeng jong ke kela besan jong kani ke tamasa ke long balance ka bakedau ya ke kular ke jela habai day bak kam jengok Kai Perthai ke bene basa bat haba ajing keren ha ka jingelang ubak poling do ula banjur halor ke jingdon kam ban rakhe ya ke jingklan bekerpang jong ke jela bakentup ya ke jing itanat jong ke mariang kaput ke tem bat kisap kipong ula penpau ke jing sngau sarong habai day bat ke jingkiu jong ke tamasa ke bamenta ke peninam ya kinong trikti nong tanjan bat kinong sengkam la jong na barok hat arteli ke distrik jong ke jela. Kani kata masa ke kentiu ya ki senjam ki bayadei bat kemariang bakentop ya ke jingpia ke jabok jaban bat ya ke saudong saupun ke balat na ke jingponan kam plastik. Kinong wan jengok kai kila ru ban mat ya ki jingbam tenrai bat sngap ya ke jingput jingtem ban sakhi ya ki jingsnakti bat baneshim mentaru ha ki workshop bat program ya mir jingmun. Menteri Ketenakan Jengok Kai Perthai